حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله كرا حمدك والله عز وجل كويت الله يراتشيا سال منغر كرا حمدك والله عز وجل كواساكد وز ويش مدينة الله عز وجل بشارجا كشوكي كانا كوروليا كا غفرتي مكالبيا كرا حمدك والله عز وجل كواسو بوتينغامن كوا وز ويش مدينة چال وز ويش مцелيا اميداليا كوا مبارك ديوانا صلوات ام سلاميا upravo primeri, učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upravo leskeri familju, upravo ashabja, upravo sao kola so gjivdingja kale voze vishime porukencar, makaja dunjana mukre nisar aver, osensar muslimanja. Počitujme pralalen mhenjalen Allahes keremrea, družina meni ke kuransko ajetea, Suratu Bekare koto Allahi Azza wa Jal ka kerel Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Sadakallahu al-azim. Emchachipasko Allahi Azza wa Jal talo zaštitniko oko lengoro kolaso pakjana Agar sadale pakja i bajo Allahi Azza wa Jal i ka levalen tari temnica, čivevalen kojeg svetlost, kojeg nuri. Za razlika kola so na pakjana, porod živdi pe živdina durtaru Allahi Azza wa Jal, lengere zaštitnike i tale averasemo Allahi Azza wa Jal. Madalej ka levalen taro nuri, taro svetlost, čivevalen ki temnina. Akva kuransko ajeti pralalen za cel i sile, ko vaktija koga omanušta ne sigurna šalpere idnina, kaj god te džal naštita rakel islas ora hatluko, kaj god te džal ki koja pufte džal, aman te preselinelpe ili budite kere, je keskoro lafi kašunen,
на неакава танса со сине порано. Асавки дереджа алям. Нестабилно здравство, нестабилно безбедност, нестабилно економија. А кога итало хали народоскоро, кога со итало окружи ме чачипаја. А кари го Аллах Азza wa Jal за цел и силе. Те повикујнел амен е верниконен посеб. Те ова свесна чал ко Аллах Азza wa Jal. Е мамари свесност, а чал целосно и керибе предадибе е Аллахеске Азza wa Jal. Е макари го Аллах Азza wa Jal пошминела ква Куран скоетива кериндо Аллаху велијун. О Аллах итало вели. Пазине нек бути. А карига амен шунаја, лафија, камаре межлисија, а да ква мануш филани велија уло. Значи доресля буд барипе. Доресля некола вам природна буќа. Па кариго Аллах Азza wa Jal опишинела коркори песо Аллах итало велија, сари Аллах доресля то вел велија, сару Аллах Азza wa Jal тало велија, емсатало овилија ет лука Аллах Азza wa Jal према менде. Е макари го Аллах Азza wa Jal каватла Аллаху велију ледине амену. А кари ко лафи велиј за цел и силе мангелата керел. О Аллах итало куртули. О Аллах итало заштита. О Аллах итало дајандик. О Аллах итало сигурност. О Аллах итало рахат луко. Саакала буќа, о Аллах мангела такол еј манушален, томаро и раниве према манде. Целосно дживди пакале динеа, овела ту менге себебити калафмен тари темнина е неправдакери, те чивавту мен ки светло се правдакери. Ва права муслиман. А кари го Аллах Азza wa Jal мангела такла менге единеа е Аллахеа Азza wa Jal и калела ментари темнина е даракери. Мануше Аллахеа на неле дара часоте се киринел. Офтало свесно дека пред теа велкија кеа дуњаја предходно таро Аллах Азza wa Jal тало са одредимо. Лена неле се кирација е Аллах Азza wa Jal, каски сите се киринел. Со готта велеске кошеро офтало свесно дека ква итало леске таро Аллах Азza wa Jal. Лена неле гајля, лена неле проблемија. Се увек се тинела пе колафија пе камбереске ради селам, кој тало задоволно Аллахеске ре одредбајо Аллах Азza wa Jal тало леа задоволно. Офтало кој е нури, кој е светло, офтало увек смирено. Со год кој дживди пе теа велес, со год кој дживди пе те погодинеле, офтало смиримо. Соске, а чалодолеско Аллах Азza wa Jal само адалама нуша со пакјана ленги обратинела пе. Ја ејетухен нефсулу мутмаинне, ирджи'i ила рабике радијетен мердије. О, ту сосјан смиримо и душа, иран тут котора Аллах и смирими. И смиреност добинела пе само е Аллах Азza wa Jal. Ама кобор била че хаберја те вакеренлеске джала ко доктори вакерела шун туја мора со похитно те пошмина хемотерапија, а менусто навињаман дути си рако, а кава стадиум прво ли дуито трито, остало смирено. А ква доресела пе Аллах Азza wa Jal. Офтало задоволно со готеа велеске, се офтало свесно дека Аллах одредињава, Аллах кога одрединела меѓе нешто, а чаламаро хајли. Емове Аллах Азza wa Jal офтало радосно. Соске, а чалджанела со пекамбера алейхиссалам керга, јексув ка посавеле ке муъмине, се бепја чаладаја дуг, о Аллах Азza wa Jal опростна лескере ѓунахија. Лена неле се кирација. Ама не силе проблеми бубреконсар. Ама не силе проблеми шекере, не силе проблеми сон на неле гајле. Халилуј поенте дуњаја кери.
Одолеска кариго Аллах азza wa jal пошминела ква куранско ајети Аллаху валiju ледине амен. Емо Аллах азza wa jal тало заштитник окола со паќан. Акала симптоми, акала атрибутија, единствено шајто велен манушко со паќала. Со понаводи дори юхриджунеху минел зулумати иле нур. Ема далео Аллах азza wa jal и калеларен тари темнина. Која темнина? И темнина е дуњајакер, и темнина е проблеменгери. Иле нур, и ранеларен ко свет. Приметинен правален јек манушкога на не упутимо, лекога и силе јек тикми искушение соде сињу вела леа. Леске кога очаво хариса на свању вела, ле силе потрес. Ов кога шунела била чо хаберитаро докторија нашукар хаберија, остало спремно те джалте мерел, те мударелпе. Анлесте поавињовена ред јавера буќа. А квајтало резултат се бепи само дури бетаро Аллах азza wa jal. И одолеска кариго Аллах азza wa jal кава керел коборка дуирон таро Аллах азza wa jal. Коборка мислинентуме се неовисна таро Аллах азza wa jal. И проблематика е дуњајакери ка халтумен. Похарица ман смирено ка халтумен. На нето сетинен и сластар лакоро шукари. Понадриго Аллах азza wa jal какел валлезине каферу, а окола со намангената паќан ленгере заштитнике и тари о шејтања. Очучо паќаибе, за цел и силен, само ти калелен таро паќаибе, те чивелен ки темнина. Емчачи паска агјартаро прала муслиман. Приметинен јек мануш кога дујрола таро Аллахи азza wa jal. Приметинен правален калајек примери, поготово ки денешница, кога јек џувире шинела партнерија те менинел, мој овела познато кој јек тан, додекојтали ко те не бешањојтали атрактивне мактуелно, ама кога катревелте прандињовел, ва сарине капос акуинентут, ама накалентут, мизерно и си завршеток. А гјартало Аллах фалален кој дживдинена дуртаро Аллахи азza wa jal. А гјарталален завршинело кова додека то дати ке релату лесно и тало туке. 50, 100, 500, 1000 денара гелјан комари келгјан, спорско уплатињан, те грешине до део дата до ки дживдока бикнело кере чавеске те исправнеле скере грешке. По тај сао дат кога мерела о грешке кој исправинеле чавескер. Зар на неаква лескери темнина? Зар на неаква лескери пропаст? О, више на не добродојдено нигде. Лескоро тан више на не побаши. Лестар секојек подуровела. А јаро Аллах азza wa jal опишинела каква куранско ајети. O Аллах азza wa jal дурилјантаро Аллах азza wa jal. И кадикео иста два мануш обилаче шукареске саркачиона лепница. Тусјан чор, тусјан накава, тусјан едепсузи. И он мисля дека негој ка веруинеле. Он мислила чунгарена, мислила бршин пере лупралест. Агјартало халалено хали, манушен горо клајтале Аллахем бизо Аллах. Ки истории сијамен буд примерје. O Аллах азza wa jal увек и калга ки честино коле манушен кола целосно и тане одадиме Аллахеске азza wa jal. Дикено Јусуф алейхиселам. O Јусуф алейхиселам снеле јек желбан главомери веџарена која снеле скери желба. Прете мерело Јусуф алейхиселам ка пенел. О Аллах, заштитингјаман кога фрдингјаман ко бунари. Дикале скаже заштит. Заштитингјаман кога пандингјаман неправедно ко затвор.
O Allah kana mero dava tutar yek. Mero dava tutar te arakema taro bila čomerive te mena kerema sar muslimani em tovavko društvo je šukarema nušencaš. A kvaj talo pazin i želva pejgamberengeri. A Wallahi azze wa jal tut počastingatut te ovetaro umetije Muhammedeskoro sallallahu alaihi wa sallam. Koji tala kala soi Wallahi na rekuinela len veli Allah eskere pašema nušaj Allah eskere. Valen i silen sifatija pralalen. Lengere sifati talon pakjana ko Allah azze wa jal. Koga vakera pakjana ko Allah azze wa jal, celosno pakjana, izgovorinena, kod vas izgovorina tali ubedime, em ki praksa dživdinena. A kva je talo celo kupno pakjaive, ema dva vikinela pe takva luko. O pašema nuše Allah eske azze wa jal lengere atributija, te mangante diketu dali čačipaske preperea kod lama nuša. Leni sinem posebno je lengoro atributi. On mangena pe maškarpeste ko Allahve Allaheske azze wa jal. Janea ko yomul kijame isijek deređa so doresene odredime manuša. Ona ne pekamberije, ona ne šehidija, ona ne evlije. Ko yomul kijame kad ikelpe jek minberijek dvorco safitaro diamantija. Em toga škapučena dva dženetlije kaski i talo pripremimo akava. Em kakela kva i talo pripremimo kva koje platinele i cena. O Allah zari si cena čala kvate platinjovel. I cena kada skoro pripadninela pe okolama nuša so manglepe ki dunjaja komoroa nav. Em toga što Allah azze wa jal kava krel neka ušteno kolama nuša koje mangepe čal moro hatri. Beşleğe çalmaro hatırı, ziyareti kergepe çalmaro hatırı, buyurun neki klonko minberja taro nuri, kova so Allah azze wa jal pripremingjanem posebna dale manušenge, kola so mangena pe ko Allah ve Allah eskoro azze wa jal. Po naodori ga pralalem, o Allahi akale manušenge osen so velalenge zaštita. Jektar i zaštita prema Allah iskrena manuša so celostno predadinena pe ko Allah azza wa jal. O Allah i nudinela lenge sigurnost. On ta neki zaštita je Allaheske. So značinela sekiracija ni dunjajake, niti ahireteske mate oveltu. Niti te oveltu sekiracija tari zlobe manušengeri. Niti taro promene e dunjajakere. Soske, a čalodoleske so Allahi azza wa jalla dale vrste manušenju Allah obratinela pe vakerindo. Em koji objavinela vojna mere mangleske. Allah kas mangela. A Allah mangela okole so približna pe ko Allah farzenca. Pa pala dva nafilenca. Sađi koto Allah za mangelale. Koga jak leskere ovela leskere jak. Leskoro vas ovela leskoro vas. Leskere preovena leskere pre. Toga što Allah vakerla. Toga šte džanel koji rešinela te kereleske izjeti bila čipe. Te džanel mange objavlja vojna. Sjanki vojne Allah azza wa jal. O Allah objavila vojna čal tuke koja so iskreno rešinja to da dinetu tačal ko Allahi azza wa jal. Sad ka primetinetu dali se antaradla manuša paša Allah azza wa jal. Allah manuša lengere kalbi tale nežna. On rovena čalo Allahi azza wa jal. On rovena čal se koja propuso kerjačal ko Allahi azza wa jal. O koja jako aso narovela čal ko Allahi azza wa jal problemi talo leskere kalbea. Jek jako aso rovela čal ko Allahi azza wa jal adja jak ebet nastarela la džehennemeske rijak. Misto agar halalen i dunjaja narimonela leskoro rahatluko. Ha kočorolipe, ha barvalipe astargale oftalo jek prema pro Allahi azza wa jal.
Акалаитале фалале ненгере сифатија, о мануша колаитале пашеко Аллах азза ва джел, емкуасо Аллах азза ва джел, увек талита ненгери заштита. Соле Муса алейхиселам кога сарине керге сомне шукало Муса алейхиселам, кога и калгаe народо бен Израел таро робство е фараонеско рингарела лем премо море. Бут мануша кога откажингепе, нанаквајтало сигурно мериве, па менде војска, англаламенде пани, ама ни вер ко Аллах азза ва джел. И целосно предаденост ко Аллах азза ва джел. O Musa alaihissalam kava kerel yeklafi inne meye rabbi seyehdin mansari moro devel moro Allah na nete munkel man korkori koje mangela tu mensar buijum koje na neka čol i verba zorali ko Allah azza wa jal o more pravdisalilo koje kurtulinga Ibrahim alaihissalam koga furdingele kijak Ale te nudinel po Džebrail alaihissalam, alo te Džebrail te nudinel po Mikil alaihissalam, te curtulinatu, te spasinatu tarakea baria. Na, tumari pomoć na nema potreba, ama ni pomoć Allaheskeri va. Koga spomniga i pomoć Allaheskeri, o Allahi narediga e agake, ja naru kuni beden wa salama alel Ibrahim. O tu jago, o šudrem kurtuli većal, o Ibrahim alaihissalam. Aklai tala menge primjer, ja samo te haljova pšalalen, o Allahi sa zaštitinela pere iskrene robonen. Ama zada te zarovataro iskrena robija, iskreno da trebala te odadinamen ko Allahi azza wa džel. O primjer je i tale bud, o Allahi nikogaš nadozvolinela, o iskreno robi šaj to veli skušimo, ama ni kraj ka to veli skeli pobeda. Čačutni slučka. Desinela pe čoroloma ksami bida deskoro bida jakor. Mule. I škola džala leske bud šukar. Završin geo fakultet. Mangela te produžinel pere školu i bajar panda poviš. Завишиња инженери, градежен инженер. А дја школа и тало скупо. И средно школа лаки тало скупа на факултет или магистерите завршени доктор наука. Дингеле е предлог, хаде ту джаки фина фамилија, джа манга келенге речјаун тале барвалем ка поможинен тут. Не се гело аква максуми, ква удар кувела, Aquela da lume te manglakera tomare maximum sili zani te prandinama tomare chai. Oro de tela aquela que mi chai te prifatinga mengena nem so problem. Ki bari manush, bari kanu manush, pa diklai chai manushe. Krotko manush, chorolo manush, namazjia manush, kodini, dikela ne so posmev, dikela le bari kinitnaya. Aquela тука прандингјове манцар, покубор ковел ти плата, ја квакла па сошна не 1000-1500 долари. Ту манцар мангјате прандингјов, абе сикте рикрева катар. Па вајтале ме трошки, аме ко дивесо трошинава да. Кај ме ту, джади ту кет ко гафо дорига, со кълдинела не сави сартуте, а карига масмети. А ква дикалем само керге хадисар пекамбер алислам, кој тало скромна чало Аллах, кој те лярела пошира чало Аллах, Аллах дивека ваздели. Ем цилингјат. На кена деж беш. Пало деж беш, овела насипи, а дија джулите аракела каде цосине терно, кјек продавни за баро маркете аракена. Дикали, ја пак приближна пеки хајгара. О, ту пака кари. Сокерга на ракане си селянка сартуте агер. Кобор ти плата. Ме прандисарин джу, не кобор су срекноме. Мором шукар керела бути, мором керела кари, каква баро маркети бути $3000, алескери плата, каква дикела керела. Коборио мануша загрео. Ништо нава керела. Кога два моменти авело роме манушњакоро, кога дикела касар тергјола приближена пе кога два мушем какрел, извинин шеф,
Мена джанглюм дека сеа на карига халали керманге буирум со требела те поможна. Кога дикляке, а кој е тошефи, кој е мошефи. Емса ква ланцията ро маркетија, а кој е талуета ро најбарлало мануш, кја кеа маритис. Ма понижи никас. На джане од жиди бе тај сака ке ингарелтут, емка срка чивелтут којек. Одолеска два и тало, која чало Аллахи му кела пе кротко, о Аллахи катати си те ваздотут. Ваздимоше ро сабјачинелали. Теляр дошело промашинелали. Одолеска правила муслиман. Правгело вакти. А те правган томарге азгълнък, а те бистрен томаре Аллахи. Сетинен тумен дека предсесен тумен муслимајн. Има бистрен дека мари најбари поддршка и тало маро Аллахи аззаваџал. Ма бистрен томаре Аллахе, конилај. Погото брати нама не джуленги. Ма понашнен тумен сар бирзо шеате пхиренге улица. Ма бистрен тумен се нилача маре керенгер. Мовен искушение терненгер. А тумен сосен муша, ма дозволинен томаре ака ефтино те дикел. Кај су и си бари гужва, ефтине цене иси. Ма бистрен тумен сен динеа. А пошто сен динеа, томари цените ли скупо. Томаре ака те дикел, сасу и тала два учарден гаравидно. А пошто златари, која пандела пи златара, о злато ке делата ракеману шенгер, се офтало скупо цена. Лецке прала муслиман, сетим тут которо Аллахи, мантере Аллахе, дживдин поборка дживдине јек диве камере, керсо мангеа те кехере джевапи каде и ма бистер, кјакаја дуњаја сока кере адвака раке, сока садине адвака жнине. Крадова Аллах аззаваџал, о иманите кламеге неман локомаро калби теове. Крадова Аллах аззаваџал, таро харамија дур теова, о ибадетја те манга, о ибадетја те сигара. Крадова Аллах аззаваџал те дамено хајрија кале диве сескемо хајри саје диве сенгор. Крадова Аллах аззаваџал, тара келамен таро шери амаре нефсескор. Крадова Аллах аззаваџал, амаре максимен коленгере друман нека аракел. А два сока трошнем пе фамилиенте дикено Аллах ленге нека надокнадинел. Крадова Аллах аззаваџал борча тара маре кера нека туира керел, амаре насвалено Аллах нека сасларел, емамаре муленге о Аллах дженетија нека дел. Екулу каули хада астагфируллах ли ва лекум фастагфируху, иннеху хувел гафуру рахим. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perene mistuno safja so safja taru tamamio namazite vel. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة